Saudara Kepala Staf Israel Eyal Zamir mengatakan bahwa Iran meluncurkan rudal balistik antar benua pada hari Jumat menuju target Amerika di Pulau Diego Garcia. Pulau terpencil di Samudra Hindia ini menjadi lokasi pangkalan militer utama Inggris Amerika Serikat. רק אתמול איראן שיגרה טיר בליסטי בין יבשתי דו-שלבי לטווח של 4,000 קילומטרים לעבר מטרה אמריקאית באי דייגו גרסיה. טילים אלו לא נועדו לפגוע בישראל. הטווח שלהם מגיע לבירות אירופה. ברלין, פריז ורומא, כולן נמצאות בטווח איום ישיר. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan dalam video pembaruan terbarunya tentang perang tersebut bahwa pasukan Amerika Serikat tetap pada rencana untuk menghilangkan kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan yang berarti di luar perbatasannya. Laksamana Brad Cooper juga merinci langkah-langkah yang diambil untuk melemahkan kendali Iran atas Selat Hormuz, jalur air yang vital bagi perdagangan internasional seperti pengiriman minyak. Cooper mengatakan bahwa situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal telah hancur. Just 2 days ago, the U.S. Army launched the longest field artillery strike in Army combat history using precision strike missiles. The strike took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Our progress is obvious. U.S. forces maintain air superiority over Iran's skies, having now flown over 8,000 combat flights. Saudara, kelompok sayap kiri dan anti-kapitalis bersama dengan organisasi pro-Palestina berunjuk rasa menentang perang di Iran pada hari Sabtu di Madrid. Ribuan orang berpawai sambil membawa spanduk bertuliskan menolak peperangan di Iran dan menyerukan perdamaian serta kritik terhadap Presiden Donald Trump atas konflik yang dimulainya. Massa juga menyerukan kemerdekaan untuk Palestina dan membawa spanduk bertuliskan dukungan untuk Venezuela, Kuba, dan Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menolak mengizinkan militer Amerika untuk melancarkan operasi serangan terhadap Iran dari pangkalan militer Spanyol. Y ahora justo las noticias llegan, la guerra de Irán es terrible, pero yo personalmente soy muy conmovida con lo que está pasando en el sur del Líbano. Ver toda esta gente y la misma estrategia por parte de Israel echando a la gente de su casa y moviéndose hacia el territorio. Me parece terrible. Estamos aquí en solidaridad con el pueblo de Gaza y con el pueblo de Irán por la guerra que está cometiendo Netanyahu y el señor Trump. Saudara, pada libur Lebaran arus lalu lintas di Simpang Gadok dipadati kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. 3.200 kendaraan memasuki kawasan Puncak. Polisi berlakukan sistem satu arah. Kami kembali seusai jeda.